Ya la ensizweni nakumnomzana khona lento eyayihlukeke umnomzana nje uyaye kube kuhle ukuthi thona mhlawumbe simbona la mase umqala ngisho ekhanda umnomzana uvamise ukuthi asebenzise mhlawumbe lento ekuthiwa ikolode yabo ikolode ikolode abanye bathi ubukopolo indlela agqoka ngayo ekhanda ubukopolo sesibona ukuthi mhlawumbe ugqokwa noma ubukopolo ke kuyilokhoza kwakheke mhlawumbe njengezikhulu kuyizikhumba khona akuwona umqhelo kodwa kwakheke uyaphezulu ya ngiyabona siyakhiwa nangezikhumba ezahluka yashiyana ukuthi usebenzisa lo buhlobo lesikhumba kodwa leyo lokhuze isakhula abantu abanomzana kuyasekenzeke nje usho ukuthi umuntu ngokungabi nalwazi usho ukuthi uyambona ukuthi umfana kodwa usesenza lonto kodwa nje khomba ukuthi usuke sejomba igaba lo muntu uzothi mhlambe la emqhelweni ke mhlambe usho ukuthi lo mqhelo lokhuze usho mhlambe futhi kolomqhelo insizwa nje noma umfana mayesuke semncane bengavamisa ukusebenzisa umqhelo phela mayesuke semncane yabo kuye ngokuya mhlambe kuze la emambatheni ke kusho mhlambe umnomzana efake la malokhuze lamambatha ke mhlambe uthola ukuthi amanye khona mhlambe kungabe mhlambe umnomzana mesemdala nje usho mhlambe usebenzisa mhlambe noma iwona ke lawa awengweke kwesensikhathi yabo omunye uthi futhi akalisebenzisi ngoba kuyenzeka nje umuntu uthi nje uhamba ngomkhaba wakhe nje yabo afake lo sinene afake lo njobo afake lo bhishu kanjalo injobo okuphi injobo ile ehlala esinqolweni right ibhishu ke leli elila ngapha lokho zibhishu elifaka ngemuva isinene sifaka ngaphambili yeah chilling with the Zulu man